laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في مواصلة هذه المذاكرة في ترجمة هذا التفسير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أرى يتي تبارك وتعالى إن جولين لان صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين وانسلمين وإسلام. إذن جب كتاب هاجون ترجمة التفسير كسورة هنده إذن كسورة محمد ما دون كسورة القتال. ɗeɗo inɗe fof hiɗa jeeya e inɗe ndeɗo simore no wona suratul insanu jogori inɗe ɗiɗi, suratul dahar e suratul insan. ndeɗo kadi hino jogi woni suratu muhammad e suratul qital, kono ko muhammadu on ɓuri lollude kama sahif ka mushafuji. Hara ndeɗo simore kayre ko madina nde tippi ko nde madaniya, nelaɗon alayhi salatu wassalam hari ɓe feri si suratu muhammad tippi. Hinde jogi kayre simore nden ayeje 37 hinde tippi ba'da suratul hadid. nde suratul hadid tippi ha gati hikkiti ɗon tippagol suratu muhammad. ndeɗo simore nde innirama suratu muhammad sabu jolugol inde nelaɗo nden alayhi salatu wassalam bismihi alamiya, inde maɓɓe nde ɓe andira nde innitira kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. jomi men ino wola inɗe annabaɓe ka nder alqur'an. ɗen simoje innitire ɓen annabaɓe wano suratu ibrahima no ton, suratu nuhin no ton, suratu ali imran hino ton, en yiiɗo suratu muhammad hino ɗo. ɗum ɗo fof ko innitirgol tedduɓe e ka jomi men innitirta woɓɓe haranaɓe annabaɓe inde maɓɓe jante e simoje ɗen ɓe innitire wano suratu maryam. aray ɗum ɗo si tindini ko tawgol teddugol inde nelaɗo nden alayhi salatu wassalam ka tabaraka wa ta'ala. jalla wa ala o wi'i bismillahi rrahmani rrahim. alladina ɓen ɓe tawata kafaru ɓe yeddi, wa saddu ɓe sakkike an sabilillahi ga e laawol allahu ngol, adalla ko ɓen ɓuri majjude a'malahum golleji muɗum, ko golleji ɓen ɓuri majjude kala ko majji kon golle muɗum. o wi walladina ɓen noon ɓe tawta amanu ɓe gondini wa amilu salihati ɓe golli moƴƴuɗi yamiraɗi ɗi, wa amanu ɓe gondini kadi bima nuzzila ɗum ko tippina ala muhammadin e dow muhammad, ko ɗo inde nden ɓetta. wa huwa alhaqu koko tippina e nelaɗo kon woni gonga min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe. kaffara anhum allahu on heefaniɓe sayyi'atihim bakkatuji maɓɓe ɗin, wa aslaha o moƴƴini balahum battane maɓɓe on e fiyake maɓɓe on. dhalika ko waɗi ha o yewtiri ni bi anna alladhina ko waɗi ɓen kafaru yedduɓe ittaba'u ɓe jokki albatila mere on, wa anna alladhina ɓen ɓe tawta amanu ɓe gondini ittaba'u ɓe jokki alhaqqa gonga on min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe. kadhalika ko wano non yadribu llahu allahu on piiranta linnasi yimɓe ɓen amsalahum mise maɓɓe. gonɗinɓe heferaɓe ko ni joni men feññinirta ɗum. karamokoɓe tarbiya ɓe wi e oɗo aya jomi men holli anna alhaqqa yuqabilu albatila walbatila yuqabilu alhaqqa, ko ɗiɗo ɗiɗi cinkodirta. kama anna alkhata'a yuqabilu sawaba wassawaba yuqabilu alkhata'. lurrangal si tawi ko ikhtilafu tadad haray
ko wiyete hada haqqun wa hada batil so tawi ko ihtilafu tabad haranna ko tawata no mari batte ka iwri amma si tawi lurral ngal kaka faamuji haray ɗon ko wiyete hada sawabun wa hada khata'un bimana alkhata'u yuqabilu sawab walhaqqu yuqabilu albatil ko ɗum si jom men feññiniri ni jalla wa ala o wi fa ida laqitum alladina si on fotti eɓen kafaru yedduɓe ka haray fa darba riqabi piye daɗe ɗen hatta ha ida askantumuhum si on ɗuɗɗini e maɓɓe waraɓe fa shuddul wasaqa haray ɓaawo ɗum tiiɗine kaɓɓida haɓe ɓen fa imma mannan amma nemi non ba'du ɓaawo hare nden wa imma fida'an amma sottigu ɓaawo hare nden ɗiɗo fof ko ni waɗorton hatta ha tadaa wallina alharbu hare nden awsara ha teddendi muɗum si tawi atto kan e nder hare nden ko warugol e haɓɓugol tun waɗoton ɓaawo noon si tawi tado alharbu awsara ha hare nden ɓutti deƴƴi ko gila ɗon eɓɓitoton miijagol oɗo ko sotteteɗo oɗo ko acceteɗo oɗo ko yaafeteɗo kono e nder hare nden on ala si wona darbar riqabi wa shuddul wasaqa ɗiɗo ɗiɗi tun jogi ɗon jalla wa ala o wi dhalika ko waɗi ɗum walaw yasha'u llahu sinno allahu on haajino lan tasara minhum o foolayno ɓen o yottotono e maɓɓe o foola ɓe walakin ko waɗi ha joomi men shar'iniri hare nden hakkunde mo on liyabluwa ko fiyo o jarribo ba'dakum yoga e mon o jarriboro bi ba'di yoga walladina ɓen noon ɓe tawta qutiluɓe warama fi sabilillahi e laawol allahu ngol falan yudilla majjoyta a'malahum golleji maɓɓe ɗi ɓe yiitoyeyɗi jalla wa ala wi so yahdihim mo fayi ɓe fewnude wa yuslihu o moƴƴina baalahum battane maɓɓe fiyaake maɓɓe wa yudkhiluhumul jannata o naadoyaɓe aljanna on mo tawta arrafaha lahum o andinimo ɓe o wowlaniɓe fi makko ha ɓe andimo o naadoyayɓe on aljanna o wiya ayyuhalladina kono ɓen amanu gonɗinɓe in tansurullaha si on walli allahu on yansurkum o wallay on wa yuthabbit o tabintinna aqdamakum teppe moɗon kala ka dari ɗon walladina ɓen noon ɓe tawta kafaruɓe yeddi fa ta'sallahum halkare wodaniɓe wa adalla majji kadi a'malahum golleji maɓɓe ɗi dhalika ko waɗi ɗum bi annahum ɓen ɗon karihuɓe añi ma anzala allahu ɗum ko allah on tippine qur'ana e sunna fa ahbata allahu on poɓini bonni a'malahum golleji maɓɓe ɗi o landi o wi ene afalam yasiruɓe yedduɓe kere ɓe yahaali ene ɓe yahaali fil arde ka leydi fa yanduru sakko ɓe ndaara kayfa ko honno kana laatorno aqibatu battane alladina ɓe min qablihim attinoɓe ɓe dammara allahu on muncino halki alayhim e dow ɓen attinoɓe yedduɓe walil kafirina no wodani yedduɓe wuuruɓe ɓen hande si ɓe accali amsalu ha sifa nden halkare dhalika ko waɗi ha ɓen halka ko waɗi bi anna allaha allahu on ko kankoni mawla giɗo heftuɗo alladina ɓen amanu gonɗinɓe wa anna tabiti alkafirina heferaɓe ɓen kañum la mawla lahum giɗo alanaɓe heftuɗo alanaɓe inna allaha tabiti allahu on yudkhilu himonada alladina ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴuɗi yamiraɗi ɗin himonada ɓe jannatin aljannaji tajrino ila min tahtiha sengoley majje al anharu canɗi ɗin walladina ɓen noon ɓe tawta kafaruɓe yeddi yatamatta'una hiɓe dakminnitoro gurnan aduna wa yakuluna hiɓe ñamira kama takkulu wano ñamirta al an'amu nemoraɗi ɗin mummunteji ɗin ɓe wawɓe ni si ɓe maayi e ɗum wannaru ko yiite ngen masi wallahum woni werde maɓɓe woni julɗo e kefero ko ɗum ɗo sendi ɗum julɗo ko ñamanta ko fiyo tiiɗu wawa rewde joomi mu'um kefero ko ñamanta ko fiyo wuuru kulloy koy ko ñamirta ko fiyo wuuru kefero ko ñamirta ko fiyo wuuru idan wa yakuluna kama takulul an'am
illa ko mummunteji ɗin ñaamirta kon ko ɗum kamɓe kadi ɓe ñaamirta hadafu mummunteji ɗin e ñaamete on ko ɗum woni hadafu maɓɓe kamɓe kadi e ñaamete on julɗo noon ñaamata tum fiyo wuuru ko ñaamirta ko fiyo tiiɗo rewa joomi makko e yii hadafu maɓɓe on no serti jalla wa ala wi waka ayin no foti ɗuuɗi min qaryatin immorde saare nde tawata hiya ko nden ashaddu ɓurno tiiɗude quwatan doole min qaryatika e ɗima saare maɗa nden allati nden saare nde tawata akhrajat ka yaltindema ahlaknahum ɓen halkino ɓen attinoɓe fala nasira lahum ballo heɓananoki ɓen ɗon joomi men dambiɗo yaltingol nelaɗo ngon e saare nden tawi ko o faandi ko yimɓe saare nden o wi afaman kana ene ko on laatiɗo ala bayyinatin e dow dalil laaɓuɗo min rabbihi immorde ka joomi makko ko on faala ɗon wadde kaman zuyyina lahu wano on cuɗanaɗo ɗum su'u bonde amalihi golleji makko ɗin wattaba'u ɓe jokki ahwa'ahum beleɗe maɓɓe ɗen ko ɓen faala ɗon fonnude aduna wo lakarawo ko ɗum woni lannal ngal o wi masalul jannati misal aljanna allati on wu'ida mo foda almuttaquna huloɓe allahu ɓen fiha hino ton anharun canɗi min ma'in immorde e ndiyan gayri asinin ko wana dunayɗan woni wana wuddayɗan andi canɗi ɗin aduna ma ɓulli ɗin sa ƴoogi ha ɗuuɗi wudday tawa ma habbitoɗa ha tundi ndin jooɗo ndiyan ɗan ɓeyɗa si ƴooga kadi ɗum wiyete asin ɗan ɗon noon ɗan ƴoogatake ha ɗan wudda ko ndiyam wi'ira wuddugol ko ɓayri fewno ɗon ɗan haɗay hoore majjan ƴoogeede ɗan wuddi kono asli majjan ko dunugol wi'ete ndiyan ɗan duni si ɗan duni noon haray ɗan wuddi ɓe mana haray ɗan tuuni o wiwa anharun no toon kadi canɗi min labanin immorde e kosan lam yatagayyar waylaki taamuhu dakamme ɗan kosan wa anharun no ka nder aljanna canɗi min khamrin immorde e beere laddatin lewñinande lisharibina wonande yaroɓe wa anharun no toon canɗi min asalin juuri musaffan siwandi ha laaɓi tuundi ala e mayri walahum no wodani yimɓe aljanna fiha toon min kulli samarati immorde kala dinɗe leɗɗe wa maghfiratun no wodani ɓe toon surraye e yaafuye min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe ene ɓen ɗon kaman huwa hiɓe waywa on khalidun heddoytoɗo finnaari ka yiite wa suqu yimɓe yiite yarne ma andiyan hamiman wulɗan fa qatta'a ɗan tacca am'a'ahum tetekki maɓɓe ɗin ɓeeno fota ɓe fotata jalla waala wi ka sifagol naafigiiɓe ɓen o wiwa min humnoye ɓe yimɓe wiwɓe ko ɓe julɓe man yastami o ommono yaha jooɗo heɗito ilayka faade e maɗa o heɗito yewta ha gayna waajaɗe hatta ha ida haraju si ɓe yalti min indika ka wonuɗa ɗon ka waajiɗaɓe ɗon qaalu si ɓe yalti hara ɓe yeggiti ko wowla ko waɗi hari ɓe ala heɗade ɓe wi'ana lilladina wonande ɓen utul ilma okkaɓe gandal faamuɓe ko yewta kon maada qaala ko honnum nelaɗo on yewti anifan nanen anif ko qarib nanen ni ko honnum nelaɗo on yewti nanen na kamɓe fof jooɗodino ko heɗagol ngol serdi o wi ulaika alladina ko ɓen wa'uɓe noon woni ɓen ɓe tawata taba allahu on noti ala qulubihim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen wattaba'u ɓe jokki ahwa'ahum beleɗe maɓɓe ɗen o wi walladina ɓen noon ɓe tawta ihtadaw ɓe feewi zadahum allahu on ɓeydiɓe hudan peewal wa atahum o okkiɓe taqwahum kulol allahu maɓɓe fa hal yanduruna eneɓe saliɓe hino faditi illa sa'ata si wona darngal ngal an ta'tiyahum ndengal arata e maɓɓe baghtatan e juhaye faqad gondi jaa ari ha hewti ashratuha alamandeji darngal ko heddi ko darngal ngal fa anna lahum ko honno wodirani ɓe ida ja'atuhum si darngal ngal ari e maɓɓe ɓe gondinali ha ngal ari ko honno wodiranta ɓe nafitorgol dikrahum waaju maɓɓe ngu ɓe waajitortongu si ɓe jaɓali gonɗinde ha darngal ari ɓayle si darngal ari ɓe ɗirritoto ɓe jaɓa
ene haray jaɓugol maɓɓe ngol ɗon ko honnum ɗum ɗon nafata ɓe on sayi hay fus jalla wa ala wi faalam andu annahu siko woni la ilaha ala reweteɗo ka goonga illa llahu ko wona allahu on wastahfir insinano li dambika bakkatu maɗa on walilmuminina insinano gonɗinɓe worɓe ɓen walmuminati e gonɗinɓe rewɓe ɓen faamu wallahu allahu on yalamu himo andi mutaqallabakum waylitorde moɗon ka dow leydi ɗo himo andi kadi wa maswakum e battane mon ko honto sakkitonto oɗo aya karamo koɓe dallinori julɗo hana wowlude o hana gollude ha o anda joomi men o wi faalam e to ha anda annahu la ilaha illa llahu si wowla wastahfir li dambika si golla al ilmu qabla al qawli wal amal neɗɗo koyo andu si wowla koyo andu kadi si o golla jalla fi'ulahu wi wa yaqulu hino wiya alladina ɓen amanu gonɗinɓe tawɓe fiidi ɓe wiya lawla nuzilat sura ko hanno simore tippine ha joni simore yamirayde men hare men yotto ko men wona toñede ɗo har jihadi shar'inaka ɓe landi ko kamɓe landi wadde gandi ɓe toñama makka ko ɗuuɗi ɓe torama muññagol qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allahi en jangi ɗum yoɓe ɓe muññi ha ɓe iwi makka ɓe ari madina awa ɓe tawi toon kadi porguitoɓe toñoɓe tawi joni tigiri toñe ɗen tiiɗi julɓe ɓen watti wi'ude lawla nuzilat sura ayu sura yuriduna huna sura ya'danu bilqital walmuharaba bimana hanno ha joni jomi men tippina simore newnanayi nde en mo tappima yotto hay sa tappatamo en faala ɗum en muññike ha muusi lawla nuzilat sura jomi men mi waɗe doy wata ñala hawjan gala koko nge mayiday mum ñande ɗum farla o en yeekon to yehete ɓe landi jomi men wi waɗe doy taw hawjan ɗum fa ida unsilat si tawi tippinama tum suratun simore nde landi ɗon nden ko waɗi simoje no tippinede koy no tippade ka ala tippade kono no woɗi simore nde ɓe faalayo tippo simore wi'ore yotte mo ɗaɓɓiti on taw accanmo jomumen o wi si nden simore tippinama hara muhkamatun ko ñeñade nde nuskhatake ha darngal daro hara wa dukira jantama fiha e ndari mayre alqitalu newnede piiro ngon hakkunde mon e ɗaɓɓitayɗe on ɓen newnede mumma waɗɗinede piiridede saliɓe diina ɓen si nde simore tippike ra'ayta yi ay nden ñande alladina ɓen ɓe tawta fi qulubihim hino ka nder ɓerɗe muɗum maradun ñaw woni maradu shahwa wa shubha hara ɓerɗe ɗen no nawni ɗiɗo fof ayi ay ɓe yamduruna hiɓe ndaarira ilayka faade maɗa nadara narande almaghshiyi hippaɗo alayhi e dow muɗum hara ko hippimo minal mawti ko mayde moye laawol mayde on honno ndaarirta ko ndarɗe foyfuɗe yamduruna min tarfin khafi hara no ñirɓini no aani no huli wawata sayni udditugide ɗen ta wawatade udditude ɗi wiyete neɗɗo wonɗo mayde sa wi udditugite maɗe mo wawi ɗum jomme wi hino e ɓe wonɓe jindude ɗo hakkunde mon ɗo ɓe tawata ɓe suusata ɗum wonɓe wowlude ɗum ɓen anda fiɓen kono min miɗo andi fiɓen hande si tippinama aya hare newnama imme yahon ɓe tawata ɓen gondinal mum tiiɗa e ɓernde haray a fawiɓe ko satti e maɓɓe ko waɗi ayeɓe yamduruna ilayka nadara almaghshiya alayhi min almawti jomi mewi fa awla lahu halkare wodaniɓe e ngal gollal si yamirore tippinama ɓe ɗaɓɓani ɗum feere wonde goo haray fa awla lahu jomi men yewti ɗum ley to qiyama awla laka fa awla thumma awla laka fa awla abu jahl wi'anuɗum fa awla huna awla lahum ay halakun lahum wa dimar halkare wodaniɓe ngal gollal tawgol si tippinama yamirore nden ɓe jaɓatande ɗoftade jomi men o wi ta'atu
wa qawlun ma'rufun ɗo noon ɗo ko ɗi mana yiɗo ta'atun ko mubtada habaru makko on ko mahduf muqaddar bi mana si tawi aya on tippinama shar'inama wa dhukira fiha alqital ayyay ɓeya ɓe tawta ɓen fi qulubihim maradun ayyay ɓe ara ngantino yanduruna ilayka nadara almaghshi alayhi min almawta sikka ɓe maayay woni joomum o wi fa awla lahum ɓen ɗon halkare wodaniɓe o wiɗa andi ta'atun ko ɗoftare wa qawlun e konngol ma'rufun labangol habaru mum on ko mahdufum woni ahaqqu lahum an yaquluhu wa an yaf'aluhu ɗum ɗon no monti kono anduɗo naha won no andi likulli mubtada'in min khabarin kama likulli fi'lin min fa'ilin mubtada kala ka heɓuɗamo imma khabaru on wona zahir ma ɗum khabaru wona muqaddar mahduf ɗo noon ko muqaddar mahduf en faami o wi fa ida azama al amru si tawi fiyake on noon darike ɗum wiyete azama al amru si tawi fiyake on darike woni tiinde e tasande tawi ɗo daɗodirtake joni joomi men o wi falaw sadaqullaha hara ɓe gonganno allahu on ɗon hara ɓe hulali ɓe dogali lakana hayran lahum ɗum ko moƴƴere wonanaynoɓe kono si ɓe dogi ɗon ɓe perde o wi fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fi l ardi wa tuqatti'u arhamakum o wi fa hal asaytum ene on tanƴinanaka tanƴini ɗon onon on tanƴinanaka in tawallaytum si on hucciti on ɗurnike ga e qur'ana on e diina kan ene on tanƴinanaka ɓawgal gollal mo on an tufsidu nde wona ton bonnoɓe fil ardi ka leydi wa tuqatti'u wonon taccoɓe arhamakum en ɗam moɗon ɗan ko ɗum woni ko tanƴinana ɗon jaka hey ko diina haɗata neɗɗo bonnugol ko diina haɗata neɗɗo taƴugol enɗan ko diina moƴƴinta neɗɗo waɗa mo moƴƴinowo ko diina jokkinta neɗɗo enɗan haray noon ko gacce ñane si jon diina aybinirama taƴugol enɗan ka haray ko gacce ñane si jon diina aybinirama bonnugol joni mi wi si on hucciti on jaɓali diina kam on wona e bonnoɓe ka leydi ko waɗi mo ala diina o bonnay awa jon diina bonnata mafhumu mukhalafa o si on hucciti on jaɓali diina kam on jokkata en ɗan on taƴa en ɗan moɗon ɗan jaka jon diina jokka en ɗan taƴata en ɗan min baabi awla fahimna jalla wa ala o wi ulaika alladina ko ɓen woni ɓen la'anahumullahu ɓe allahu on huɗi fa asammahum o faaɗini ɓe wa a'ma o wumini absarahum gite maɓɓe ɗe afala yatadabbaruna ene ɓe ala jaɓude taskade alqur'ana nde jangetende sine janngama ɓe taskonde ɓe miijito am ala qulubin ka hino ka dow ɓerɗe bal am on ko ɗum firata hino ka dow ɓerɗe maɓɓe aqfaluha kiɓɓale ko haɗata taskagolɓe alqur'an en yiiɗo oɗo aya ko waɗɗinowo etagol julɗo faamugol ma'anil qur'an ma o anda ko qur'ana firi ma o anda ko qur'ana wowli ma o anda ka qur'ana jeeji ka qur'ana ñaaɗi ka qur'ana fodi ka qur'ana kambi so andali ɗum wonno taskorto e joomi men wi ene ɓe kamɓe ɓe taskata ko alqur'an ene mo faama ko nde firi honno taskorto mo anda ko qur'ana firi wawata taskade alqur'an awa etagol faamugol ma'anil qur'an ko wajibun ko waɗi ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajibun en faami jomɓe ngo wi hino ka ɓerɗe maɓɓe ko haɗata ɓe taskade alqur'an yoni e dow ɓernde ko haɗata taskagol nde qur'an tawgol ɓernde nden anda ko qur'ana firti ɗum yonali ko uddane henja e mayre taskagol yoni o wi inna alladina ɓen noon ɓe tawta irtaddu ɓe ruttitori ɓaawo ala adbarihim e dow gaɗa teppe maɓɓe ɓe yiltori ɓaawo e diina kan kono hara ɗum min baadi ko ɓaawo ma tabayyana lahum nde feeñani ɓe alhuda peewal ngal faame alcheytan ko cheytanu sawwala lahum cuɗani ɓe ɗum
wa amla lahum ko cheytane kadi newi nani ɓe ɗum holli ɓe ɗum na hunde o wi dhalika ko waɗi ɗum bi annahum ɓen qalu ɓe wi'i lilladina wonande ɓen karihu yedduɓe añuɓe ma nazzala llahu ɗum ko allah on tippini woni yahud nafiqiɓe ɓen wi'annoɓe menen sanuti'ukum men ɗoftoto on fi badi l amre e yoga e fiyake on noon kono men wawata on ɗoftade ɗi fof ɗoftagol on no bonnira hakkude julɓe ɓen men wallitoton ɗum menen ko nder game woni ko ɗum siko almunafiquna ashad ala l islami min al kuffar ko waɗi harbuhum dakhili almuharib addakhili ashaddu khataran ala almuharibi alkhariji ka ɗum ko gootum ha gootum bimana nafiqiɓe ɓen yehi wiyanoye banu qourayda ɓe wi menen sanuti'ukum fi badi l amre min wallitoton e yoga e piiji e muhammad menen komin jurɓe min wi'i min feññini ɗum komin wi'iri ɗum ko ɓayri si min feññini ɗum jawkoye amen aynete ƴiiƴe amen accete min yeeye min ñaamo min hara meɗen ɓuttini kono naafi men min hoolaki ɗum min jokka ɗum ndey tigiri joomi men noon ko wi julɓe ɓen yo jogoroɓe koko ɓe feññini konko heddi ko joomi men jittoye ɗum hakkunde maɓɓe ɓe wi'ani banu qourayda ɓe wi sanuti'ukum fi badi l amre woni ko nelaɗon eɓɓi fiimoɗon wo men naata e hakkunde ha men loyna ɗum min wallitike on kala ko nelaɗon eɓɓi min aray min humpita on min ɗoftike on min wallitike on e sifa ɗi joomi men wi haulai irtaddu ala adbarihim ɓeɓe perdi dina maɓɓe jalla wa ala wi wallahu allahu ya'lamu himo andi israrahum gundoji maɓɓe ɗi o wi himo landoɓe si ɓe wuuriri ni ha mayde ɗettiɓe fa kayfa ko honno ida tawaffatuhum si ɗettitiɓe almalaikatu malaikaɓe ɓen hara yadribuna hiɓe piya wujuhahum geece maɓɓe ɗen wa adbarahum e ɓabbe maɓɓe ɗen woni keeci ɗi malaikaɓe innaɓe dhalika ɗum ɗon bi annahum sabu ɓe ɗo ko ɓe waɗira ɗum ɗo ittaba'u ɓe jokkino ma asqata allah ɗum ko tikkinta allahu on wa karihu ɓe añi ridwanahu welaye makko on fa ahbata allahu on poɓini amalahum golleji maɓɓe ɗi fa on ko sababiya o wi am hasiba ene ka tanƴini alladina ɓen ɓe tawta fi qulubihim hino ka ɓerɗe mum maradu ñaw ɓen ɓe tanƴini wondema allan yukhrija allahu on yaltinoyta adghanahum konnanguji maɓɓe ɗiɓe jogani julɓe ɓen e islamu ɗin ɓe sikku joni men wirtata ɗum ñande goo joni men wirtuno ɗum suratu tawba ha laaɓi wa minhum man yaqulu ari ha foppu ƴuuwi sikki wa minhum aray joni indema an tigiri wowle wa minhum no ɗuuɗe tawba ko ɗum si nde inna simore wirtere nde wirtay wa minhum man yaqulu dalli wa minhum man yu'duka wa minhum ɗum ari e bara ha jama o fof huli joni men ɓe wi ɓe sikka ɗi gundoji maɓɓe heddoto hakkude amen mi yaltinay ɗum ha ɓe liilo yaata jalla wala wi ko wiyete adghan ko tikkere konnagu ko jogantoɗa neɗɗo mara hara son fotti a mosanaymo ko aboubacry mosanayno nelaɗo so hucciti ngata honduko abou jahlin ngatayno e dow nelaɗo ɗum wiyete adghan machallah ɓe ngureji alhamdulillah waɗa si feƴƴi tun hara wonti goɗɗo goo ɗum ko nafiki yagal noon jalla wala wi walaw nasha'u sinno men haajino an nelaɗo faamu la araynakahum mi hollirteno ɓe gooto fal araftahum simi hollino maɓe a andirayno ɓe ɓe simahum alamandeji maɓɓe ɗin ɗon ma ɗum wi'en ɗo ko manago walaw nasha'u sinno men haajino la araynakahum men holleteno ɓe kono noon ɓay men hollali maɓe fala araftahum koma andiraɓe ɓe simahum alamandeji maɓɓe ɗin ɗum nare suratul munafiqun no ari nokkeligo o wi wala ta'rifannahum wimami ɓe haysini hollali maɓe koma andiroyaɓe fi lahnil qawl ka ɗatugol ɗengal lahnil qawl woni ɗatugol ɗengal ene laaɓa on menen ko makan ɗon men wo meɗen ɓaawo mo on menen pittali amen men waɗi fi islamu on menen kan inchallahu
ko en gooto inchallahu fa tabarakallahu inchallahu menen ko diina islamu woni haaju amen jomme wi ko ɓen ino kamɓe ɗi yo immo ɗon fus lahnil qawl yo immo ɗon ko taafujo ni ko ɗum andirtaɓe ɗaatina haala kan haa tawa moodi ya ɗettu weduru luuboɗamo immo ɗon ɓuttinane fus wala taarifannahum fi lahnil qawl a andirayɓe ɗum wallahu allahu onno ya'lamu himo andi amalakum golleji moɗon ɗi o wi wala nabluwannakum ko laamul qasami wa nunu tawkid ɗum heewa tumbondirde yewtere ɗum si ari ko ma ko wowla ɗon kon heɓo si aduna on lanno o wi wala nabluwannakum ko ma mi jarribo on mi wondi ɗum hatta ha na'lama men anda men feññina almujahidina tinnotoɓe ɓen minkum e moɗon onon landinoɓe ɓen lawla nuzilat sura onon ɓen landinoɓe ɗum ɓen mi tippinay ɗum ha feeña ko homɓe tinnoto e moɗon wasabirina ha feeña kadi ɓen muññotoɓe wa nabluwa men jarriboto kadi min feññina akhbarakum gundoji mon ɗi suuɗuno ɗon ɗum laaɓa e poyi o wi noon ko wala nabluwannakum ko fii moɗon wimi mi jokkay on haa ko marnoɗa ka nder ɓernde kon fof yaltina yaasi neɗɗo sa ɓiƴimo ha ɓiƴike tigiri aray alano marira goɗɗum o yaltina si ɓiƴike tigiri tum o yaltinay ha o enna accumi lanni koni ga ko accumi moƴƴina goɗɗum fii yo ɓutti bandiji no woodi nangeteɗi ɗo laamu ngun no woodi ka waɗataɓe hara sonko ɗuuɗa ha no woodi tun ka ɓe joɗɗintaɓe ma no ɓe jogortoɓe o jooɗotoɗa hara oya no winda no jokki haaju mum mo wowla ɗon wala eyi wara o winda e tun woni si ɓe yewti ɗe juuɗe ɓe fallidiriɗe ɗe wonti ɓaawo si tawi himo andi ti gila ñande o jibina o accantama fuy ko landiɗa mo fewndo ɗon o wolanti eyi ɗon a wola ha wiya deɓɓi so a wi kadi wowlu o miijitatako ko wowla ko waɗi kaw fewndi ɗon kaka wowlete joomi men jalla wala o wi ko mami jarribo on ha habaruji ɗi maruɗon ka nder ɓerɗe moɗon ɗi yaltina noon ɗi yimɓe ɓen ɓe yaɗi ɗum ɗo ko naafiqiɓe ɗum feeñuno jalla wala o wi inna alladina ɓenno ɓe tawata kafaru ɓe yeddi wa saddu ɓe sakkike an sabilillahi wa shaqu rasula ɓe lundike nelaɗo on min baadi ɓaawo ma tabayyana lahum nde feeñani ɓe alhuda peewal ngal lan yadurru llaha ɓe lorrata allahu on shay'an hunde wa sa yuhbitu joomi men no sayid poɓinoyde o bonnoye amalahum golleji maɓɓe ɗi e hiiɗiɗo kambaji fof ko ɗi ari ko min baadi ma tabayyana lahumul huda ko ɗum woni iqamatul hujja o wiya ayuha alladina koyno ɓen amanu gondimɓe atiu llaha ɗofte allahu wa atiu rasula ɗoftoɗon nelaɗo on wala tubtilu wata on bonnu ta on poɓin amalakum golleji moɗon ɗi rewon joomi moɗon waɗon dewe ɗen fof hara on alanamo giggol ka ɓernde a bonnay on kon ɗa gollude ko o wi inna alladina ɓen noon ɓe tawta kafaruɓe yeddi wa sadduɓe sakkike an sabilillahi ga e lawol allahu ngol summa reftimatuɓe maayi kadi e ɗum wahum hara kamɓe kuffarum koɓe yedduɓe falan yagfira allahu lahum allahu on yafantako ɓe ndaare kayduji hulɓiniɗi wa matu wahum kuffar idan fa in tabu wa matu muslimina gafara allahu lahum o wi onon ɓe julɓe fala tahinu wata on lo in kinno wattaduu hiɗon nodda heferaɓe ɓen ila salmi faade e kisal woni e moƴƴodiral e hisodiral e yaafodiral tan waɗu ɗum so ŋukkodiri e maɓɓe faame wa antum ko onon tigiri wonata al a'lawna ɓuroɓe towde ɓe wallahu allahu on ma'akum himo wondi e mo'on walan yatirakum o ɗoytanta on a'malakum golleji moɗon ɗi karamo koɓe wi ka lugal arabiya ko a'lawna ɓuri towde a'luna en faami a'lawna ɓuri towde ɗi a'luna o wi ali wa antumul a'luna so wi a'lawna haray alaka wontoyta sengo dow ɗon e yimɓe ɓe antumul a'law o wi innama faame alhayatu dunia gurdan aduna ɗan la'ibun ko ɗan fijundaru walahwun ko ɗan beleɗe wa in tu'minu si tawi ɗon on gondini
wa tattaku on huli joomi mon on rentike mo yu'tikum o jonnay on ujurakum baraji golle moɗon ɗen wala yasalukum o landata ko on amwalakum jawle moɗon ɗen ɗo ko jommen wi innama alhayatu dunia laibun wa lahwun ko lil aglabiya la lil jumla na aduna on fof woni lahwun wa laibun kono al aglabiya ala umuri dunia ko al laibu wallahu ɗum ɓuri ɗuɗude jommen o yo landata kon jawle moɗon ɗen ko waɗi himo andi in yasalkumuha si o landike on jawle moɗon ɗen fa yuhfikum o ɓiƴi on o ɓittinani on fi yo on adduɗe himo andi tabhalu on wudda e gonɗinal ngal jaɓata ɗum fulɓe fuu tawo jawdi ko leeɓol kinal ko ŋaññiɗa wo sa ɓoringol a ɓiññay gonɗi eɓɓay e gite ɗen jawdi kañum ko doyi kala mo falala hettude jawdi mum ta landanomo fof o jaɓata joomi men wi ko min arkisi on jawdi ni miɗo andi simi inni ko heɓuɗon wo adde fof addu fof addu ta accu ton fuyi miɗo andi a wi aylan joni mi sali mi addata hande kadi mi acciri ni sa faala nadan yiite o wi himo andi si o ɓittini on e kum monkun tum no woodi ko waɗoto tabhalu o wuddake tan jalla waala wi si tawi noon on wuddi wa yukhriju o yaltino e on say abdouganakum konnanguji ɗi jogani ɗon diina kan ko waɗi kala jokkuɗo kun jeyɗa a hewatamo yiɗude ko ɗum si darte joomi men ko farli kon e zakka e jawle yimɓe ɓen a taway temeɗɗiɗi fof ko mbujjoyi o inni a addu en yi o landaki en fof ka e nder on temeɗɗiɗi kadi fof sa itti mbujjoyi ko honno warrataɗi ɗa wawi ndaarude ka waɗaɗi an tigiri yiyaka waɗuɗaɗi ɗo na anda kadi yehi si tawi hiɗa mari kulloy hiɗa newde koy kokoy ɗuuɗi wo kokoy ɗuuɗi siɗa dépense de koy zakka waɗɗatako koy andi ɗon so landoreke ma ɗon kadi zakka no gasa tabhalu ɗum fo himo ittani on tigiri on jawdini ko gokkunni o landi on e mum waccide on ko heddi kon ko waɗi mo andi so landike on fof ɓerɗe ɗen wulay si ɗe wuli ko woni e nder majje kon yaltay jalla wala wi ɗo himo felude noon on yi oɗo aya himo fewti kala julɗo wuuruɗo ha ñande dargal dari qur'ana no fewtimo jomumen o wi ha antum he ono homɓe ko noddandu ha ula'i ɓeɗo fewndiɓe kala landiɗo ɗo haray ɓurana sappima gila nelaɗo ha dargal dari ha antum he ono homɓe ha ula'i ɓeɗo onon tigiri tudo awna hiɗon noddede litunfiqu fiyo on nafqu fi sabilillahi fi ɓantugol dina allahu kan yerkum wawuɗon wo siko konngol siko gollal siko jawdi siko gandal waɗe fi sabilillahi kono fa minkum noye moɗon onon wonaɓe noddede ɓen yo nafu islam man yabhalu on mo no wuddira yerkum mari kun no woodi so moƴƴani dina jawdi naɓay ɗum gandal naɓay ɗum feere naɓay ɗum wakkilare naɓay ɗum goto fof no mari toon geɓal joni sa ala jawdi ɗamari gandal islam no haton jinni gandal ma ngal ala gandal ɗamari jawdi islam no wiya addu jawdi ɗi ala gandal ala jawdi ɗamari feere addu wa shawirum fil amri ko ɗum gollata addu feere ma nden kono a waɗanta dina hay hunde an jomi men o wi waman yabhal kala wuddirɗo ko jogii kon waɗande ɗum dina kan fa innama faame yabhalu bone ko o woni wuddude ko an nafsihi ko ga e hoore makko ko hoore makko anen wallahu allahu on ko kanko ni alganiyu gano yondiniɗo wa antumul fuqara'u ko onon woni waasuɓe ɓe o wi noon wa in tatawallaw si on hucciti on jaɓali komi inni on arwa ɗon kon tunfiqu fi sabilillahi son jaɓali ɗum yastabdil jawmi men watti to yey on qawman yimɓe gayrakum ɓe wana onon thumma refti ɓen aroyoɓe si on yehi la yakunu ɓe waɓoyta amsalakum wanono wawɗon ni nduɗo noon danuno fewti kala bani adam si on jaɓali onon ɗo jomum on ittay on addoya woɓɓe goo ɓen aroyoɓe ɓe wa'ata no wawɗon ni
awa ko honɗum hadi wa en ɓemɓe joomi men wi'e addoyay ɓe waɗa wa en wanon atto ittuden o adda ɓe mbay en ari ha en hewti ko ɗum haɗata ɗum hay Allah subhanahu wa taala newi nan en waɗangol diina yer kala kum waawɗen siko gandal waɗen siko jawdi waɗen siko feere waɗen imana yer kum marɗa wo moodi li tunfiqu waɗane diina no diina yaara yeeso hara ko ɗon taññini ɗen woni suratu muhammad ko timmi wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal